Today ule mizo stock trader ano le leta a stock market daily clear hona September ni sompanga sang hi somni pakhat kan lo nei le don ni warning stock trading hian risang ta keng tel ti shin ma saka tha mizo stock trader ingan tarlan reng reng hi kan clear dan ania mani in thutlu na siam thinang che fundamental factors strengthening tranzelanga United States ma saben en chin le teng ni zan lama khan US a chon hei ti hian closing an nei negative closing an niau khanin nimin lama han kan tarlan tong khanin good news an nei a inflation rate cut ni mama se negative closing an nei tho mai hi nge chan thriat a har khop mai paka Apple te khanin Apple company te khan product launch te nei don tingwe no good factor hat tamani ma se negative closing khan nei tho mai chu chu an din munania an tana khop mai 300 points ka ron ta na Dow Jones pe ka zo ma se VIX niam tlat mai a hi profit booking pangai te poni thei viawa enge sell off tik tak ani lo mai thei boka hi shetiam har kop mai chuan an future lam vo in lam an future chuan hi hin ta ni darli le ti por vela khanin an future chu la upvek mea positive territory an la om deuh veka range son saka mema se voin chu a volatile bok lo ni US market hi positive good factor chutianga han soitur hi omlem lawa danga chuan chu factor play vak tur om lo ni chuanin atlak chan le a chhona chan tur kha engma an soilok thei har ka me US chuan ni zan lama hi negative closing an neya chu a chan thriat hara good news factor kha good news bak lo nge mani tikha consider trader ma sa negative closing khan neya chu masaberin ta lang do Europe lam an clear velela nizana US market ka tikup khan negative closing ne Europe a chon kang kai deuh ni na langai ni pon chiang kuang vak lawa United Kingdom erotle in ablewa chon Netherlands potle ablew le ka dang chon tladeu peka US drop wange mani o tikha zona om thei ta ni news factor a engma ma micro factor a engma han tarlan tur omlem buksi lawa chan hi an ni deuh inflation data khan unreleased inflation data mon sang deuh hlom Germany pe jo sanmer sangkop mea teng bel zo neu chu om ve nual boka ma se market an soi ngeng tur omlem lo ni chu teng ba ka chuan token Asia lampokha hian negative closing an US wang kha an ni perin langa danga chuan factor dang han soi an be chan tur omlem lawa chun profit booking te an ni mena tlana hlom deuh ko me he Hong Kong pe ju tlana ang reng khop me Taiwan te bo South Korea ro tha Thailand Japan te bo tlani chuan chuan Asia market chu thala khop me voin ka zo token ka zo India market ve thung akha chuan when ka bull run kan lei vela thung sia wakta men United States chia Europe thalawa Asia market thalawa masek kan market ero chuan all time high thleng le tan in Nifty 50 0.8% line up le ngala so sector in enela sector zong deuh tho thani when chu FMCG depo chuan media sector an profit booking claim om bak ti lawa chuanin thadeu vekani PSU bank te pon tha IT sector kan ma hroina sakop me energy sector che thaka me ONGC ti vel te in a large cap lawa enanga chuan IT sector lam te pon ron tha thadeu vekani wing kha chu nge chan thriat an lem lo US lama thalawa Asia lam thalo Europe lam thalo kan market chu lo thavele thung sia FII ho game a hian kan luta enge play dan tur shit hiam ko le lama chon India economic situation hi a tha ang renga stable vi au chu wang chon hi factor ban the long term ban chon India economy hi chu thaturanga in chu wang chu an factor lock deuh nge mani FII thoi chon an lei toi chon lei na thin vi ni tinga ta lang do ni chon he chang hi chon sector pum point voina Nifty
sana chana contribute an nei ve kan ti khan ta lang do a bul view ni vein kha chu chart atang poron lang ching don view ni Fuin large cap lam bullish le bearish stock ten en lela so dong khan energy sector khan thakap me NTPC te chuan ONGC te around set up me he how hian market kha hey 7% line on boost back a hey entire 1% chung lam hui an tha hle lo ni L&T te Infi te TCS te Tata Motors te SBI te HCL Tech te Titan an tha ni win chu cha tha ni he on ta back a noi lama hian ron dom tu Reliance te pon la tha ve le ta Wipro Tata Steel Kotak Bank te pon on tha le Tech Mahindra MICC Bank win chu large cap pon an ron dom thowa lek baga achal lang da open ron dom tho ni Reliance ti ten ron doma market kha stable view ni stable mai baka a bull view ni tinga kan soido atira han short covering bang liu ani do boka tan chon win kha chu a bull khop mai chon hei negative la mai nen la 1% tlamang henom lowa FMCG lam khatle min ron dul lo la kan Nestle India ti velte chon HDFC Bank ro chacha du lo win kha chu HDFC pani de Bajaj pani te pon chacha du lo boka ITC net Axis Bank net hein do me ma se market kan potlat nem an potlat thei chong lo ni khatikop khan an chacha lo na chu Bharti Airtel pheke chu telecom sector hian go sarkarin news ania an mani ham thatna turin support news an dong ani chuan chuan telecom sector ka chuan thavio ni last ke ba bobek Bharti Airtel 4% la on move ani thakop mai zudin man ya wing ka chu government sector pokan chacha ni government sector NGC ho Coal India ti ho gen chacha khop mai chuan chuan in wing ka chu abul check khop mai market ka advance and decline lam clear ve lenga Nifty le Sensex win market pokha he entire advance la decline hi en la le thok hi advance anomani sangjong bullish ho chuan jizathin tla chuan win market ka chu bullish pon tam kha me Sensex lam po entire he bullish chakhop me le do tho le tling lo chu che bullish ani when market ka chu ngai nom no ni kha retail traders ho tan pe chone in boom na ang thlu kaniang kina technical a ching zo ken ron sai fi kan tumanga technical analysis ang lu tanga fundamental lama an kan clear tong khan US market a bearish future lam pot ting bullish em ni chong lo euro bearish Asia po bearish ma se kan market ve thung chon all time high lo thleng le ter meni all time high 17519.455 khar ni khar thakap me chon hei kan ta lang dua wena chet danin ta lang masai la ein hon khan 17387.65 a honga niam lai khan 17386.90 niama sanbet rumin 17532.7 thlenga khar hian 17519.45 khar ni atniam a open na le atniam na hi thlau lawa san na le khar nei thlau lo boka wenga gap pa nei boka gap kha 7 points well gap so ne in thamani lem lawa range voina hian 152.7 points am of any move chakap me 1% tling lo do shata hi a candle chon ta ni all time high hi kan ti deuh reng wei don don la jo tun thlai ju all time high thla ani deuh ani hi long bullish candle ta ni voina a bullish sentiment upback na 17500 resistance chunga ai khar thei hi ni hi aturu kha me resistance hi pani break ani pathumanga break ani 17400 break a 174,500 break boka chuan 175
17500 break bawk ani chuan resistance pathum break a an na khop mai win chu chan thiat har khop mai an sei chim be chan tur news shit mai ani lo ni chuan FII ho also deuh chuan FII an lei ani mel ber ani tian talong doni FII data chiang turin an ngai la chuan thai hi din mun ania tuna chuan support area hin son chhole to don ni 17300 tanga 17400 hi support area in to hri don tani tlai hi a break chuan downside a break tlai hi tanga bounce chuan upside kan mu zelanga mase RSI ero 484 la ni pa mea hi retail traders tan chuan in film khurangai lo tur ani top mai market hi lo tha miron let thei ni tikha han shapot mai la an let chuan chakania gravity nen tang ko panga gravity po hina ti hi han ta lang du ve shim ani chuan hei hi din mun ania lo chho ani pon chho tir mai tur kan lo la lei kan lo le leya kan la hold ani chuan la hold tur stop loss dai la chuan din mun ania ma se at lei athar stock thar lei na tur chuan in fu to vak lo intraday te ro chuan du thu saman volatility san chuan nuam dan ma se position thar hon nan chuan in ti lo sham thang tu na ri chuan tian cha do chu ni chuan hei hi ka penga 50-50 ka penga chuan nak tu expiry day nia nak tu ka dan tur hriat har la expiry day volatility sanga paka euro achia US acha chea Asia cha teng zong hi voina hian nga tinga di chuan short covering chu nakina data kan en ha chiang thong ma se a confusing ani hriat thiam har ni chu on thil hriat thiam lo ai chuan ke pon ka hriat thiam lo chu 50-50 kan pe ni chu kan din hon sang thei boka nyam thei boka chu din hon ai to chu kan tar lan du ani technical tang chuan 1 hour chart hit en le taila 1 hour chart tang hene ta hi chet dan ta ni ein honda ka khatna tangan bullish em ngot meni ta tang hian in ron bullish a chuan short covering nge ni hriat thiam lo a chan chu US market ka khati khop khana tla a atlak ve an base sei la ya hetiang gap up te ron nei le hianin mi kha ti phuna sang nge bear how kha ti phuna sang nge ti khan short covering an nei tir ngal ni deuh ber ni chon hei chho par mia ten profit book ang deuh ma se eng thaman le lem lo ti phuzok ani mel view ni darkar ni gan chho ani wen chu bull ani ber mai indicator strong po bullish 1 hour chon na bullish ta oveka ni ti khan ta lang tu poka a den mon ni ni danga chon Wednesday hian volatility sang thina chuk chho 6 oina san ma se voin chu tran ta nei klat me hi nge chan hriat a har khop mai hria Bank Nifty lam kan lo clear vela tonga wena che dan in clear la daily time frame a hian Bank Nifty lam hi 36543.55 en honga niam per la hian 36496.05 a tatla san per tum hian 36949.70 an thlenga car hian 36852.25 and car when he 453.65 line move ne move travia ne nimin when ka Bank Nifty lam ka gap down closing gap down opening car on nei zwaya en hon khan ma se an read leka ron chak ta til mea short covering aron om ve deuh nge Nifty lawan short covering aron chak awang khan Bank Nifty lam khala thuan om fiawa engma chen kha chu ma se nu rei lo te ron rei tal te ron tlo tal ti mai tur kharon chathau ta chuan buina a candle hi bullish candle ta ni chuan amasa resistance area kan ti kha 36870 resistance area ni kan ti kha hemi chunga hena line close thei lo chi le ngalama se bor vela chuan close ta hai close na hian chuan 36700 hi chu
ala test lo le ta wena po hianin ngam lo do he mi chunga 3700 chunga in car lo hi chuanin chunglam hi apan theinai la thuanam sel theini dian tar lang do boka he hinia major resistance minor resistance kan tina ka 36870 he mi chunga line car lo shram ya chu ngai nak to poi thengam ti kha sonom theya so to strong melvio box here he support area ne voina pan support area tang han bounce le tha hai a lo tang han support area tang han bounce le ta chu voina din mon support area tang han bounce zel thei boka 3600 support he la petravio boka to 3700 hi he mi chunga hen en kharangai to ni ma son zel zon engma chan he mi chung hi asut lang thei ngang lo ni chuan ton kar mo kar le po yam lam hi pan zel thei na chan si sang le do vio ni tuna ri chuan hei hi adin mun hi a thang renga beng lapang he a moi view ni do chuan penen pattern nei ti kha kan ta lang to hei hi probability kan pe ka chuan en ta ni penen pattern nei kan ti to kha hei hi tlai area hi penen pattern ta ni penen pattern nei hi voina point nei atesa align chart atang chuan penen hi a break ang deuh hlaka ma se 3700 resistance area kha ala sutlang lo wangin hei hi poimo dewin len thlang ai don hemi sutlang theng lo zon downside hi omle tuna landana chuan 55% upside probability 45% downside probability nei to ni tian ta lang do chu din hunania technical tang en la RSI poron support na MACD poron chatana ADX poron chatana chuan hei a bounce na the point en la 10-day moving average tang en bounce ne chu support area 36500 area khantan in bounce chavio me bullsian non chan don nga mani ti kha zonom ve theta ni makhop mai global market chat lo line kan market lo la chabi klet me nge chan shet har khop mai 1 hour chart technical la hen bank nifty kan en lela hoina chen na ni chiang de ron long na hen da ni tukin ein hon khanin tlai candle hi yam lam kha pan deuh char chara ma se anu darkar khatlin ma deuh nu ve rang ron come back le chon closing bullish closing ron nei le ta cho on continue chan darkar chon lama pheka chon short covering kha ron na deuh bank lama khan bullish lu tukta chu din hon ta chon profit booking claim om le ma se ma thamani lem lawa short covering car on om do ni chon no lama khan bank nifty lama chon chu din hun ta ni chuan indicator ho po la thaveu beka chu alan da nia 1 hour point la thaveu ni se ka seng khan daily tang point ani 3700 hi sutlang ma chuan sutlang mai lo chunga ai khar ma chuan in bank nifty lam hi chu la thuan op ve thei view ni ding an ta lang do FII le DII data kan lo en lenga ka segment lama when to FII le DII ho in lei ve a 232.84 crore le FII lamin DII lamin 167.67 crore le panin 399.51 crore le ni hi thil pakhat kan ta lan du chu nimin ein volume an buying volume hi an niam zoka nimin kha FII kan 800 crore do tho kha an leya se selling khom dawa churi chung chuan vo in market hi a breakout nimin an breakout na dai meya makve khop me hi nge chan thret har volume niam he tianga breakout thai chu nimin an volume an niam zoga ma se nimin an move na dai zo se he chu shetiam la har ve do khop me confusing khop me san chu tiang breakout to zone volume hi buying volume poi sang ve nimin an san dei rinom zo kan ma se sang vak mi alo maya hi buying chu om tho ma se nimin an sang lawa volume analysis tang chuan in thil thani lem lo ti khan ta lang du bokani future options lama poi future lama pon leya FI ho hian 170.66 crore leya emi belcom chuan an lei nem ve thawa 400 500 crore vel chun lei ve thoni nimin chutluk lo tho future market apo
se future market hian an nor na deuh zawk nge mani tikha zonam thema se belcom chon nimin an volume ani ama ma se nimin an move na zoka chu data tang hian langa an zelon nak tuka chuan PCR data option data tang chuan Nifty lami bullisha bank Nifty poi nimin ai data hi roin siam thadeu tlemin bearish sentiment chulani tho ma se data hi roin siam thadeu ni chu roin siam thadeu nimin a 0.7 burn wina 89 per ka dor me tha chuan wina Nifty lam chu long entry oma bank Nifty lam chu short hold exit ani short covering chiang khop mai wina bank Nifty lam pa chuan lama khan in tran ani mel view mani Nifty option analysis and option table in clear laila he din mun chunia win chuan naktoka pa hi arrange tur chun ani bera 17400 hi resistance support area ron chang to no ni when spike zoi me chuan 17600 hi to chuan resistance and to naktoka pa hi arrange tura ngai chune thei don ni lai area in taila ai an exit na sa ni ber so teteng call writer sonia chuan entry hi put writers entry na sani ta point entry na sani 17400 le 17550 area hin lut na sani naktuka po hin naktuka range story 17400 17600 in car hin ni mel via bokani call writers on plan se chu din ma wena bullish ha short covering kan tin san kan plan se do lek ani mel via ni anak wena den mon chino se boost lam hi an tranan kho na naktuk expiry ni boka profit booking dom chuan in heng zong hi nge an doni sa talan thiam har khop mai bank Nifty lam clear velenga hi din munania bank Nifty lam hei 3700 hi en le taila ai alak khau mel kho me wena pani lu bel ve boxia tamang reng boxia la khau mel vio ni ma se 36500 hian tran munaron khwar vel leuta chuan hi advaina din mun chun ta hi an exit na sa ni mo profit booking ania tlanchia yom ta chuan hi 36500 hi nak tu apo support area ni don ni chuan 3700 hi resistance area ni lenga tu point lai arrange to chuni mel vio ni chuan nge an don max pain te kan en to max pain a pe chuan 36700 max pain area ni ai lai hi in chu na tur chun don ni te kha lo clear thiam chuan lo clear ula taptang hi chuan in bank Nifty lam hi chu la 50-50 mel view ma se te min technical tang ka chuan 55-45 kan pe khan ta 3700 hi poi mo don ni bank Nifty tan chuan ole khati zong kha mizo stock trader voina ta na market clear na kanon nei thai chun ni le ta lo follow zel la thai to pin ai tha in ron ti le zel kan tum don ya lo me